Rangialehkai Serie A peringkat bolok na Persia ika Sassuolo. Aba pai shigana Rangialehkai baru artri ki kian hun kia kai da marshi gol. Hadu bukut ke Rangialehkai. Rangialehkai peringkat Pisa Persia ika Juventus. Hagana Rangialehkai ke Juventus kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ka Pisa da ar lanon. Baria gini ki ar gol jong ke Juventus. Dia ban Thep haga menit ke banyau peu ar. Bar haga menit ke bakandai peu plus ar. Rangialehkai peringkat Cremonense Persia ika Napoli. Aba pai shigana Rangialehkai ke Napoli kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ke Cremonense da ar lanot. Baria gini ki ar gol jong ke Juventus. Dia ban Thep lengbau Rasmus. Haga menit ke bakhat lai, bar haga menit ke basau peusan. Rangialehkai peringkat AC Milan Persia ika Verona. Haga Rangialehkai ke AC Milan kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ke Verona da lai lanot. Badia gini ki lai gol jong ke AC Milan lai aban Thep haga menit ke basau peusan plus iway, sau peu pra, bar haga menit ke basan peu lai. Hagway par Rangialehkai Serie A peringkat Atalanta Persia ika Inter Milan. Aba pai shigana Rangialehkai ke Inter Milan kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ke Atalanta da shigol lanon. Baria gana ke shigol jong ke Inter Milan da aban Thep lengbau Lautaro Martinez. Haga menit ke ban riu peusan. Baleng bagana ke jing job ke Inter Milan kabat ya ke kerdan ke banengkong. Haga menit ya keng poin. Haga bagatam 10 poin ya ke AC Milan ke bawan kerdan ke baar. Rangialehkai Premier League peringkat Crystal Palace Persia ika Tottenham. Haga Rangialehkai ke Tottenham kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ke Crystal Palace da shigol lanot. Baria gana ke shigol jong ke Tottenham layo aban Thep lengbau gure. Ubrei player badang khat khandai snam. Haga menit ke basau peu ar. Rangialehkai Africa Cup of Nation peringkat Ivory Coast Persia ika Cameroon. Aba pai shigana Rangialehkai baru artli kian hun kia khai da marshi gol hadu bukut ke Rangialehkai. Hagway par ke Rangialehkai peringkat Algeria Persia ika Burkina Faso. Haga Rangialehkai ke Algeria kalau khur ganam job. Hadin bagalala aban pelem ya ke Burkina Faso da shigulanat. Baleng bagan jing job ke Algeria kalau ya benrung lupa syakara of 16.